अहनबद मरुब पाउ स्टेट यूनियन टेरिटरी चीफ मिनिस्टर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शेयर लौदुना हौदोखरे। शेख हसीना बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट माइनॉरिटी सिंह मायोक्ता अशोक पंथोगली हाइना मराल सिरखरे। खुरमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी नुमिदांग वैरम खुदिंगी संदोक्सरी बामनी पाउमी तारि पुनो पुथु सोमांग सना ताराम नोक्सरी होजि पाउ मसा काइना पिजरे। स्टेट ऑफ द यूनियन टेरिटरी सिंगे चीफ मिनिस्टर सिंगे ओइबा नेशनल कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना शेयर लौदुना हौदोखरे। स्टेट अमदि सेंटर की मरक्ता लेनरिबा मरी हेना सिसिनना बगिदमक ngasi पांथोकपा हौदुना तांग कुंतरुक्ता अमुक हन्ना पांथोकदोरिबा नेशनल कॉन्फ्रेंस अदुदा कुपना खनगदोरि वाफम सिंह अदुदि स्टेट खुदिंगमक्ता मालेमगी थाकता टूरिस्ट डेस्टिनेशन हेनगदहनबा होनबा एजुकेशन अमदि स्पोर्ट की मतांगदनि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हाइबा प्राइम मिनिस्टर की पांदम फंगनबगी वाखलोंदा स्टेट अमदि यूनियन टेरिटरीज पुमनमकी चीफ सेक्रेटरी सिंहना पुखलकपा वाफम सिंह तारब मतुंदा लैबाक असगी ह्यूमन कैपिटल थाक वाहनबगीदमक थौसिल सेमनबगी मतांगदसु मिफम अदुदा कुपना खनखि मदि खनगदौरी हायरे। शेख हसीना बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट माइनॉरिटी सिंह मायोक्ता अशोक पंथोगली हाइना मराल सिरखरे। बांग्लादेश की हानगी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना मोहम्मद यूनुस लुचिंगबा इंटरिम गवर्नमेंट असिना बांग्लादेश की नन मुस्लिम हाइबदि माइनॉरिटी सिंह अवाब पीरी हाइना यूनुस इंटरिम गवर्नमेंट बु मराल सिखे। चही 49 सूरबा अवामी लीग की लुचिंगबा असिना फोंदोरकपदा हौजिक लेरिबा लुचिंगबा कांगलोप असिना लोगी वांगमदा लौशिलबा पावर असिना माइनॉरिटी सिंबु मई थादोकपगुंबा अकीबा फोकहनबा थौदोकसिंग थोगली मसी हौकिबा नुमित खरनी असिदा बांग्लादेश ता हिंदू मियोय अमा लाइनसिंग तौदुना हाटकिबा गी मतांगदा सुवाफम कया फोंदोरखरे। लोनना ngarang क्रिसमस की थोरमदा हसीना ना पीखिबा पाउजेलदा यूनुस लेंगाकना तोंगान तोंगानबा रिलीजन अमसुंग कुनाई सिंगदा आयतपा पी हाइना फोंदोरखरे। थादो एनपी मणिपुरना गवर्नर अमदि चीफ सेक्रेटरी दा परमानेंट ओइना स्टेट लेवल शेड्यूल ट्राइब स्क्रूटनी कमिटी अमा लहिनबा मेमोरेंडम पिसिनख्रे। मेमोरेंडम अदुदा मणिपुरदा शेड्यूल ट्राइब एसटी सर्टिफिकेट सिंग पीबा मतमदा सिस्टमेटिक रेगुलरिटीज कया लैबा थेंगनबना मरम ओइरगा वाफम मसी फोंदोखिबनी हाइरे। मणिपुर की ओइना एसटी लिस्ट यावरिबा ऑफिशियल ट्राइब 53 की मनुंगदा कुकी थादो कुकी हौकेफ अमदि खोंसाई कुकी हाइरिबसिंग असे याउदे मरम अदुना कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 342 की मखादा असोइबा रानबा लैबा कया असे चुमथोकनबा वाफम मेमोरेंडम अदुदा मयेक सेंगना यावरे। त्रिपुरा के लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर विश्वबंधु सेन लैखिद्रे। धर्मनगर कंस्टिट्यूंसी की एमएलए की फमसु पूरीबा विश्वबंधु सेन महाक इखंग खंगौदना स्ट्रोक तौरपन मरम ओइरगा लैखिदबने। महाकना लैखिदबदा मसा के सही 49 सुख्रे। महाकना लैखिदबदा त्रिपुरा की स्टेट गवर्नमेंट लैखिद्रबागी मफमदा इकाई खुमनबा उत्पा ओइना ngasiदगी हौदुना तांग 19 फाउबा नुमित 19 सुबना सुती लौथोखरे। महाकना हिंगै मसागी मरीबाकपु हेन चाखुनब थबक थरम कया कथोकपा अमग लोनना अचौब थौदांग कया लौरंबा लुचिंगबा अमनी हाइखे। सिक्योरिटी फोर्स ना थीबु हुंबगे थबक सिंह सथबदा निशा की पोलम सिंह अमदी लोना थिंख्रबा लालोलो अनि की केदर फाबा ngam लोना खुलाई करसु फागत ngमख्रे। मणिपुर पुलिस की कंट्रोल रूम दगी थादोरकपा पाव अमदा संगा युमफम पार्ट 1 दगी हौजिकना मंत्री पुखरीदा लैबा एमडी मुस्ताकिम कौब सही 19 लोम सूरबा नहा अमदगी सोप केस 13 दा हबलंबा हेरोइन पाउडर ग्राम 310 फागत ngमख्रे हाइरी।
लोइना मारुति स्विफ्ट अमसु सीज तौरे हाइरी नाकन अमरोमदा लोना थिंख्रबा लालोलुप केवाईकेल गे केदर सलाम श्याम सिंह अमदे कैसामपाट लेमजम लैकाइदा लैबा असानबा युमगी कादगी फागत पंगमले हाइरी तुंगदा लालोलुप असिमकी केदर नोंमाइखोंग अवांग लैकाइदगी सलाम नावबा सिंह कौबमियो अमसु अमदगी तोंगान तोंगानबा कैलिवर्स की राउंड चामगा तरामाथोय नंबर 36 IC grenade without detonator ani detonators ani fagat pangam kre hari lakle ba sahi loiba bai bai numit amade anoba sahi hoba new year numit na lakpada numit sing asige mari leinana leimakhong amade sajirok turel gi mafum singda asa saksa haijana ba athingba thamkhre All Kamjong Clubs Coordinating Committee की Secretary P. Kiran Kumar na खुयक पीदनो थादोरपा सेरोल अमदा सिंखोंग सिंगया सिंगदा साक्साबा पार्टी तोबना सिंगबा सिंग हौजिक लेबा की ओरेबा फिल्म असिगे येंगलगा तौदना बा वाफम थमलकले मसीदा कनागुंबा थवैदना तौरंब थोलबदी मदुदा थोलपा अफफतगे दायता खुदिमक इसा इसाना पुजगदमनि हायना सेरोसिना मखा तारगले All Manipur Muslim Student Organization MSONA Kanglup Masilngi Marakta Yeknaba Ohenaba Honaba Wafam Sing Phongdorokpagi Mayokta Formal Complaint ama Thangatkre Social Media Platform amada Manipuri Muslim Community Lan Uhanba Yaba Moongda amadi Kanglup Masilngi Marakta Serana na Satkhiba Yaba Wafam Sing Thanglokpagi damak Imphal East District ki SP da Sabsaba Legal ge ba Excel lokhat pinam ge damak case adu MSO ge maikai degi Thangatkibani haire Christmas lakpaga loinana anoba sahi lakpasida Manipurda nungsinaba amadi ing tappa oirasnu haina hairo SC ge MLA Dr. Thoksum Radhesam nangarang phongdokre wafam asi Ukul District ki manung sanna leiba Tasar Village ki Khathing Memorial Ground da pangthokpa Christmas thoram ga mari leinana ahum suba Basen Lake hodokpa ki thoram da chief guest ki warol piraduna phongdokhibani MLA Radhesam namakhatana phongdokhibada Christmas haibase nungsiba santi puba Thoram amani nungsiba haibasi apikpa amanati nungsibadi yamna saubani yamna mathona leibani luna ngasi Tasar Village da lakpada miyam gi nungsiba amadi momon minok mayam sina Tasar Village ki problem kaya solve toba ngamlagani haiki thoram aduga mari leinana MLA Dr. Radheshamna khungi firal singkhatuna thoram hodoki tungda khungi ningthau amadi khungi miyoi kayana MLA da asamba khudul kaya su piduna ikai khunaba utki MLA football match amasu sanaroi kayabu sakang mai khangnaraba matungda ball kauduna hodoke Kasi aiwe numisiri shanti ga nuksiba atani only peace and love so nasi ki Christmas hoga loina na ano sahi lakasira Manipur si nuksiba ga shanti ga pek thanba oirasano mari blessing shorna pibi oisno hai nai pratna tabsike masai aiwanda Chak house pisarani chak house pisarani loon is a then so many gifts gift items bibiraba Christmas has in nungsiba santi gift piba aduna dane the bibiraba aduna ayat hawayam mai dawang yauze a small token of love can never be small love is always great love can never be a river never be a pond or lake it is always an ocean. So whenever you give a gift, it is not the value of the gift. It is you are giving a gift. Imphal West District ki manung sanna leipa awangpo sangbam Kulen GP Ward number 3 caretaker Maisnam Open Roga AGC Manipur State ka kusabnaraga LPG gas consumers gi damak mass awareness cum training program ama awang Posambam Kulen Community Hall da pangthokre ngasi ge awareness program aduga mari leinana AGC Manipur State ki manager SIs Joy Prakash na haikibada LPG gas haiba asei nupis oibe singi yamna maru oiba khangjindaba hijindaba yadraba amani maramde imung amagi chak thongba da sinariba LPG gas asige nungti ge sinariba
amani hairiba gas asibu lamdam asigi nupi oibe singda matau karamna gas sinabagi kadage amadi kudong thiba kayadagi karamna ngakthokadage haiba asigi matangda tangai fadana khangdaba yadaba ama haibado oiribani haiba wafamsu mahangna thamke Christian lining set pasingi asoba kumai ama oiriba Christmas kumai ga mari lenana All Manipur Ethnical Socio Cultural Organization MSCO na sinduna urkul sanapati amadi Technopol district ki manungda laiba mafam singda satuna sana khona bada sangba polam sing yauna sana thakna ba polam sing yenthokre haino khong khul uran village nungkot khul thayong khul Toshen Phai khul Titombi Hangphu village Mayongpung khul amadi Laikot village ki tongan tongan ba mafum kayada satuna Christmas kumai gi manung sanna sana khona bagi polam seng amadi sana thakna bagi polam enthopu gi thoram aduga mari lenana MSCO President Wahengbam Singlembana hai MSCO na leptana ing kumja lishingam ga chamapan marfudara humdoidagi hauduna Manipurda kundari ba tongan ba furup sing amata oina punsina mo hunaduna laki masigi manung sanna Christian lining set pasingi kumai oiriba Christmas kumai na asina lakpada tangdu leitaba saukot palamdam ama oiminana ba gidamak punna saru yaminaduna amadi angamba khudul tamdabagi thoram asi pangthoktuna lakli lonana sahi asigi tha asi kunmari dagi thoram hauraga Manipur gi tongan ba mafum singda satuna thoram asi pangthok minaraki tangdu leita ba lamdam ama oina ba hona ba aikoi khudingmak nungsi sanana hingmina sei haiba wakalwanda thoram asi senbani lamdam asigi apunbage saktam kanbada lamdam asida kundamina riba aikoi khudingmak ki daita yamna sauna lei yelongai dagi leiminaraklaba apunbage saktam asibo thugaina ba honarak pasingdagi aikoi punna thengnamina ba sangi haiba wafam thamke Christmas kum haina lakpasida ngamzaba ahaw athum kharaga loinana hariba Christmas asi yauzaba laksabani masida iramdam somda lebiriba satra satri ahalaman maru mapang kwai kibingna akogi MSCO gi team se lakpa matamda hara welcome tobiba asuki metik thagat papunduk sari secret Christmas for everything tabak thorom singi manungda Manipurda kundaminariba community khuding makki isa gi cultural identity singak na thamna ba preserve tawna ba promotion culture ba promotion pinana ba gidamakta state level gi thakta organize tawjariba team amani ahan bada e nakoi bisu yam thagajare egi nungai ba heartful thank you to nakoi organization ba pizare ada zatpada so Miyabhongi church ki pastor su church ki member eki active member 200 member asigi salam su PBO when is salam bire Christmas ki nungai ba afawa do pire hain haibio ado ngisi nikun lakpi bese sina asumaina phang bese egi dumakti hujisu ekoi committee asida ekoi putlaga as karamai dosira jingdam nungsin si karamai dosira haibise ekoi punna yaur tawminaba darka oyeba Kairau City Block ki manung sana leiba sangam dabi gram panchayat na sinduna leibak sitba thungna pangthopagom ngase Imphal East District ki sangam dabi sagolo lampak tasu Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin BHB Ramji Act 2025 ki matangda miyamde awareness piba mifam pangthokre Ministry of Panchayati Raj amadi Department of Rural Development na leibak asida leidiba panchayat khudingmakta BHB Ramji Act 2025 ki lamda ngasi ase miyamda khanghanbagi awareness pigadamni haiba pauta ki matungina mifam adu phambani hari job card holder kayana saruk yaduna pangthokiba Alhas MD Imran Saha amadi Thangjam Noren anina Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act MG Narega ase Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin BBG Ramji Act 2025 haina maming onba haina handak parliament da pass tawkibani
एक असिगी ममिंग ओनबगा लोइना हाना नुमित चामनी मियाम थबक पिरंबा अदुसु नुमित चामा कुनमंगानी दा हेंगतख्रे MD इमरान सहाना GP असिगी चेयरपर्सन वाइना पुरम बा अत्यन मतम असिदा MG नरेगागी मखादा निंगथिन थबक सुदना GP असिदा अहोंग कया फुरक पंगमख्रे एक असिगी ममिंग होंबगा लोइना नुमित मसिंग हेंगलकपा असि GP असिगी मियामदा हेना थबक पिबा ngambगा लोइना साखोट थौरांगदा हेना कुमांग चौसिन लगनी हाइखे Education Department ZEO Zone 3 Thobal gi the cashier wana thabak toramba Yaripo Kaithel dagi film producer Loitongbom Ibobina Yaripo Police Station traffic ta attest tawduna duty toriba video person anida uniform kudol tamduna puning thogatkhre Yaripo PS ki OC in charge Inspector N Suresh amasong filmmaker amadi playwriter PK Prem Kumar Paunasu Paunamsu saruk yaduna ngasi station aduda pangthokpa achamba thauram amada police station asida attest tawna traffic police ki duty tawriba BDF M Ronel amasung Hais Ajit Singh anida traffic police ki uniform sing kudol tamke thauram aduda mari leinana film producer L Ibobina phungdorakpada Yaripo police station da traffic ta attest tawduna leiriba BDF person sing asi kathopagal loinana duty tawbiba amadi picture basu मी का हेना सिनबा यारिपो कैथेल असिदा एक्सीडेंट न सिंगबा कया थोगन बदगी कनबदा चावना मतेंग पांगबिरिबा पर्सन सिंग असिबो पुनिंग थोगतपा ओइना अनोबो सहिना लाकपदा खुदोल असि तंबने कैथेल असिदा ट्रैफिक की ड्यूटी तौबिरिबा बीडीएफ खरदसु हौखिबा सही सिंगदा यूनिफॉर्म खुदोल तमख्रे लाकदबा सहीदसु खुदोल असि तमखिगनी हाइना फोंदोर तदुना ट्रैफिक पुलिस सिंग असिना हानगुम मियामगिदमक खन्ना थमोय शेना ड्यूटी तौबी हाइना अपील तौखे ग्राम पंचायत की एरिया सिंगदा NRGS की मखादा थबक शुरिबा सिंगी मतंगदा वाथो कयामरुम मफम पुदिमकता थोपगे फाव नसिसु मियामना तानारे थौबाल डिस्ट्रिक्ट की खांगाबोक पार्ट 2 ग्राम पंचायत तदी IBR रोड नि हाइदुना मीगी पता लेंदा लेजब लेरक अमबु वाक प्रोग्राम दा हापतुना सेक थारगा सेमलब लंबी अमा सेमबा लोरबा मतुंग सेक लौथोक्तुना तौखाइरमले हाइरे थौबाल डिस्ट्रिक्ट वाकिंग जर्नलिस्ट यूनियन की कॉन्फ्रेंस हॉल नसी पांगथोखिबा पाउमिसिंग उनबा अमदा खांगाबो पार्ट 2 दगी खुंद्राकोम सुनिलना फोंदोकपदा ग्राम पंचायत असिगी एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी की चेयरपर्सन ओइरंबा मोइरांगथेम गोपीरामोन न वार्ड नंबर 4 दा लेरिबा पतालेन अमसु ओइरिबा खुंद्राकोम लेरक असिदा ब्रिक पेविंग तौदुना सेमलम लबा मतुंगदा अमुक चेक लौथोखिबा अमदे एक्सकावेटर सिजनदुना मीना चनरिबा लंबी असि कोथोक्तुना तौथोकलंबबो लंबी असिगी हानगी फिवम थुगाइरमले हाइखे मीगी पतालेन अमदा लेरिबा लेरक अमदा चेयरपर्सन मसाना अमदे मचिन मनाव सिंगना लंबी असि चेक थादुना सेमलबनी सरकार की लंबी ओइरबनी संबल खाबा यारोय हाइनसु किहलंबदा नतना मसागी लेरक असिदा थोकलिबा चतोक चसिन तौरिबा मियोय सिंगदा अथिंगमा पिरे एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी असिगी जिला परिषद मेंबर दा वकत जरूरे अदुमकु चेयरपर्सन ना हिरम असिदा जिला परिषद यावदनबा वफम फोंदोकलंबा असिना ताकपदी पतालेन अमदा लेरिबा मी सनरिबा लेरक असिदा मखोयगी लनाई इंटरेस्टा मखोयगी खुदोंग साबा लौनबगिदमक ब्रिक पेविंग असि तौखिबरा हाइबकी चिंगनबा फोले हाइके हौजिक अखोयगी इसागी ओइबा पतालेन से अखोय इसागी खोसे फेंसिंग तौजगे अखोय सिक्योरिटी की दमक फेंसिंग तौजगे हाइबसी अया पीद्रिबा मरमदि चार पसल मरिमा मसिम नाउसिना सेपा थाग्रे सरकार की लंबी ओइ थाना थिंग लेरे मसिगी प्रॉब्लम से सॉल्व तौबे अखोय संगन खाबसे अया पीबियो अमदि अखोय तौखोक्तुना अखोय लंबी से नेस तौखलमसे हानगी फिवम दा चेक नतबा अखोय चेक मोय चेक का पामजदे अखोय हानगे मनुंगो अखोय हानगे ड्रेन की लेबेन दुगा अखोय लंबी लेबेन वाखल लेबन हौजिकि ड्रेन फिबान की लेबेन ले कुथर लेरे लंबी सिमगा सिमजिन बियो मदे अखोयदा अय दपन अकी यखन पीरी बसे तंग पिहन दिगनो मखोय ngasi अखोय खबदा हापिसे नोंगामगा अखोय फुगे हाते हाबिसु खंदे होरे नुंदा खबदा जावपगा अखोय फुगे हाते हने लाखिसु ये अदु अखोय अकी गसु फाव
Lilong Sport Association na sinduna ngarangdagi sayol ama sathagada ba taramathoi soba Lilong Sport Week Lilong usopokpi da leiba Lilong Haurebi College Ground da sathari Lilonggi horukliba naharol sing mayai kaba sinjak amade draktagi lapthoknaba pandamda sathariba Sport Week asigi ngasi sanakiba miyoi mapanna sanaba football match singda UKYC matching the UKYC CMDOA Dreamer of Football LCIC amade ICYC na mai fakre ngasigi ahanba match ta UKYC usoipopina Ubakthong FC Lilong Ubakthong bo yamna laksana panjal taramathoi amada thoiki ani shuba match ta lenga manaba CMDOA Lilong Singkham Mamangra ALYC Lilong Haurebi Awang Laikai Anina Apiba Matamda Goal Amata Sanabangam Kide tie break ta CMDO Ena ALYC bu goal Mari Ahumda Thoike Ahumso Mesta Dreamer of Football Lilong na MYC E Lilong Ubakthong Makabo Yamna Laksana goal Mapunjiro da Maithiba PK Marisuba Mesta LCIC Chaubok Mayan Khonna MKFC Lilong Makha Laikai bu kol ahum amada Maithiba PK Women's Income Generation Center Thobal Wangmatawana Run Toba Children Home for Girls ke ani angang singe numit humni sathagadaba annual sport meet ngasidagi District Youth Affairs and Sport Officer Thobal Devan Moirang Themna hodotuna WIGC complex ta sathaba hokre hodokwi thoram aduda District Youth Affairs and Sports Officer Thobal su oiriba National Best Coach Awardee Olympian Coach Devan Moirang Themna athoiba mitunglen WIGC Thobal ge Founder and Secretary National and International Awardee Oinam Indira Devi na thoramapu amade District Child Protection Officer Thobal Salam Robindrona akhanaba mitungnen oina saru yake athoiba mitungnen sing home asigi sahi ki oiba calendar ama fonglaba matung event kuntarukta angang singna sangdamnagadoriba sport meet adu hodokladuna District Youth Affairs and Sport Officer Thobal Devan Moirang Themna mahak masamaksu nupa khakki oiba home amadagi saurakpa mioi amani maram asina home gi angang singna pukning wakal hanthaba yade honabada ngamdaba leite honaba kanba amadi wakhal chauthokpaga loirana kanna honasi haina home gi angang singda appeal tawkhe Maipak Memorial Kala Sangam ge thangta Sarik Sara ge programi December ge tang kunifan da Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy da pangthokani torombodu hoji oiriba laiwa ke fibam asina maram matam khara yeithokle haina Maipak Memorial Kala Sangam ge secretary Lokrakpam Ibetombe Devina khuyepiduna tharokpa serol amada phongdrokle Singa Ideal Club Yarifung na sinduna thasiki taretagi team kunmari na saru group nipal thokna khaidoktuna club asigi playground da sathariba mapan suba SIC trophy state level open football tournament 2025 ki ngasi sanakiba ahanba quarter final match ta apunba FC Manipur na Sahil FC Tulihal bu penalty shootout ta maithiba piduna apunba FC semi final sangkhre ngasi sanakiba match aduda ayengba babok singi khonjel na pumnin nin khiba amade ground so na tin khiba match aduda apunba FC na penalty da goal mari onthokpa ngamki aduga Sahil FC ge oina goal amakak onthoktuna apunba FC na Sahil FC bu ningba kahilambane loina na match aduda penalty kick ani save toba ngamki ba apunba FC ge goalkeeper Nawaz na best player ge mana fangke
ngasi ge ani subo quarter final gi match oina sanakiba CMC Sangamdabi CMC Sangamdabina Goro FC Ketrigao Busu penalty da maitiba firam laga CMC su semi-final gidamak sem sakre match aduda nakalani magna apiba matamda goal amata sanaba ngamdabadagi referee na tournament ki niyom gi matung inna penalty kauna batake penalty kauna ba aduda Goro FC gi penalty kick ama CMC gi goal keeper na save tawthokiba amadi CMC gi kick kudingmak na goal on thok pangam khibana CMC gi player sing amadi sportman sing na harau mathoi kanake Hozik arwebada mori pau mukana miyam da pizare State amadi Union Territory singi Chief Minister singi oiba National Conference Prime Minister Narendra Modi na chair lauduna hodokre amadi Sheikh Hasina na Bangladesh interim government na minority singi mayokta asoga panthugali haina maram sikre Segede notice window TV na numidang waram kuding sendok saba Manipur pawma tang shadal hojari miyang tari punumpu hoibani kono na kurumjari